What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't think you know. Remember once more. Kumbalong hakeleng kijaka kari India, ke Dorbar shnong Loomkyrwiang ru hakastap kat santrik nailar, hakajinga shimbenta kinong shnong nadu ki kinarit hadu ki balasan, lapen her ya kalama lairong jongkari India. Hakajinga lang lingkot bala penyai da uma tremiki liwan, Assistant General Secretary Loomkyrwiang Dorbar shnong lapen her ya kalama kari, da uma dayo lang pakma Assistant Wahid shnong. Uma dayo lang pakma habakran halor ka Independence Day, umla klemda klet ikinong yale light load pakraw kari kajela bakajet penrio, bat kerpang ru ulakan mau tempang ikikam ukyang nangba uklawat kari jantia, ubalayap ha utalai pasi ke sorkar pareng hakalai potrik nopra kat praspa and ripoar. Ulakan turu ikinong shnong, banlong kinong shnong kebayateli ya iya bat benyaburam markeliang. Lapan pun piang ia kan kasni dah kajinga shimbenta ki kena ha kajing pen iriam ni Independence fancy dress bak kajing puli yak Independence Day pledge kabalong kalenti ban kring yak perkat perdan ki nong shnong klem kanu ko kajing sngo perniam ni jat pen rio. Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you. Seperti ini dia pakai sistem yo jaksin kijing penpu heroi hepa dia rekat dan hantam ini sistem kini sistem artem dia bi berkampu teduki sains dengan teknologi jadi tuan-tuan kita ke India mereka melihat dengan diperhatikan kami India dia rekat borba kecepatan bosan nah diri yang berhati buat teman buat kiri kuah adin sisa susah tadi buat orang. Ngapi mani kinong shnong terus jauh menung watin baik luar hati tak kecil senjam tempat demokrasi. Man cia aduk ini nyapa penting sistem sekolah. Kalau anda berjawab men, buat ile nong jalan hanman kian baik nong jalan ini. Lidah, jadi kita yang pacar, mi kita kari berjadi yang hari ini. Tengah ini terpat itu terkuat. Anak ni buat selat kebatian. Toh menyui bensin yang mian dalam narawi, menyui bensin yang miani, yang keliang, yang keliang, yang mi berbentai belakang, yang sistem saja yang berbentai. Kenang baik pun kecengan pulang ayam ni, luman tu. Tercat ini kan ngayul kila wah Dorbar kinong congcong kamu dia juga ni sedang benai nam yang macam ini Dorbar dia kau penyui yang ini keluar kiba yo penyu tabon kibu butin ohan paya dalam untuk dong kau sedih mulai dapat hikmat kamu dari India ya kamu nak boy ko ku ko kita harus kenal. My name is Mohammed. I'm dressed in India at 4. Hello. My name is Nadia Kakia. I live in Dorbar. I dress like a nurse.
karun ikmat of tremensmi. Keri hapot sespasna. Impa dada karun ikmat of tresepsmi. Yanam hebro ugim keri. My name is Ivan. I dress